بردم خوشگهدار و تماشاوانین هیجا دی برنامه روژوا ایرو دل گلومه. رودان ده هرم و قادا نافنتوی ده گریدای روژوای کردستان پیکتیم به بالداری جالی رایا گشتیا کردستانی و تین شوپانده. پرسا بکشینا هزین امریکی روژلاتی فراتی و پشتره داقیانیا سروک ترامپا پشگریا کردان هلویستا روژوای اوروپایی پلاتفورمی نافنتوی رایا گشتی و کسایتی ناستار این جیهانه یعنی زیگاهیا کردان به تایبتی به بنافکرنا یک ریزیا کرد لروژاوای کردستانی هر لگل وی که حول نافخویی ین لروژاوای کردستانیش بوی یک ریزی دا خوازا رای گشتیا کردستانی بخواه دوی چرچوه ده بابتا به گرمی یاگو دروژاوا سیاسی جواتیا روژاوای کردستانی ده مترسیان اجتماعی لسر روژاوای کردستانی گفین لسر روژاوای کردستانی جعالی یک دن برهم آنینا وان حودانان ده دمک نزیک ده به انجام داینه لسر سرگرا کردی لروژاوای کردستانی ده سپینه لگل میوان برنامه روژاو این ایرو استودیا میان آوندی سروک نوراتیه انجمنان اجتماعی کردی لسوریه اینه که سلحرم کردستانی نوری بریمو و اندام دست پیشخری کنگره نتوی کردستان کنه که دکتر سلیمان الیاس جستو دیامه قامشلو ام دی بگرن دستو بنرخینن. سلاو که سلیمان ام جه قامشلو دست پی بکن دست پیشخری یک جعالی کنه که و یا کو هاتی دست پیکرن هبون هن جه انجامن و هر ایرو هاتن راگهاندن لید دست پیکر ده دخوازم بزانبم اگر اپیکانینا وی دست پیشخریا و چبو ناوروکا وی دست پیشخریا و اگر تو به کرتاسیش مره بینزمان بله ایوار باش براستی انستیتیاوا ما یعنی مبادره گوامپیرا بون مبادره که ج کنسری و بریا ایران تاوی کردستانی بویا کنه که ما بریار هات استاندن و ام مجوینا خوشکریه که هیوی و برنگه کی دی او یعنی او پرسکریکا نلفبونا پارتی سیاسی و رخصتنی سیاسی روجاوای کردستانی مخواست معانه که بسرحف دا بینن بلی ما تخواست انو ام چی بکن ام کاری کی بکن گو اموانه سر مسکر لبرونینن به شرط و مرج و کاربن کاری خواه یعنی وکه هلوسته کی یک ریزیک چه به روجاو براستی ام دروشه که آورته دنه و گل کی نازکه و ملت ما هیوی وی هنه و دل ایشایی وی هنه گو ام و اب پارتی سیاسی تفداش برگو براستی پرسگرید ناب پارتی سیاسی دنه ند ناب ملت ما ملت یکا بس اما مواکر وک پروژه گوم کاربن و پارتی لبونینن السر ماسك كيك سليمان نها بري نهاشي هن حولدانين يكريزي لروجاوائي كردستاني هاتنا داين حتى هن ريكفتن هاتن امذكرن لي وكي انجام سر نكفتن قالوا دي بروسيا ايرو ده اگر سركفتنا في بروجيا و هون شاوادن رخين زيده ترى بيرو راي و دوي بابتي دچنه براستی ام تخوازن گو کنه کی سرکفتی وی دوی وقت سیوان کردی پروژه ناکی گرک یعنی بن نکوی جبر نها گل کی ام حوجداری یک ریزی و یک هلوستیا کردی ندوی روشا نازک ده براستی بله أنا زانم يعني وتبدأ تماشاوان زانن يعني بس أم ندوى تفاصيل إنه شيء يعني هفديتين أو مثلا اتفاقيات يقول شيء بون أم نزان بس إيرو جمتي خواستن قوم في كاريب كن بلكي جلكي باشا كك سليمان نها أو دس بيشخري ودس بيكر دوهي وبخور آگهاند وكي كنكه وقود كوه لقال ريفا بريا خسر هنگ هشتنا هن انجامان ریوبریا خواسر ایرو بخواه دست نشان کرد که دکارن پارتی آلی ورن نویسینگاهی خود کن لگور آگاهدارین که مورگرتی هن آلیین هن پارتیین که ایرو خواستن و اوفیسین خود وکن مفته وان ندانوا کلیدین وان ندانوا هنج روژا دست پیکی و
نزیکا هەیە و وسا گاواتی دەستنیشاندان چ قاسی دکاری ببێ جهێ باوەری براستی ئەمنا بریارە ڕێڤەبەریە خۆسەر بوو و ئەم سوپاسیاوە گەرکیت کرد سەرێ ینی دۆزا مەدۆز دوا کرد و ینی ئۆفیسێ پارتی سیاسی وەکن و گرتیێ ئەی گۆلجەم ڕێڤەبەریە خۆسەر هەبن وا بەردن و دیسا ینی ئەم بێژن هەرن ینی ئۆفسی خۆڤەکن ژبەر و بریار یاری بەبەریە خۆسەر بوو سەر ڕاگەاندنی هاتە گوتن یعنی کارن هەرن بێ مفتە ینی قفلێ خۆ بغەیرێنن و بکەبنە مەکاتبێ خۆدا ژبەرگو ئەف بریارە ینی هەکە بێجەچوبوونە جەهنا و نەدابنەواناکە پتیشکی بەرڤەکن بشکێنن ینی دەبێت دەریڤەکن دەرباس بنە مەکاتبێ خۆش بەر ئەف بریار هاتە ستاندن ژێڤەبەریە خۆسەر بله سپاس کەک سلێمانە مێ دیسە بەگەرنەباتە سلافکێک نووری نێزیکە هەیە وە ژێ حەودانە کەنەکەرە چییە وەکی پێنگاوێک دەستپێکیژی بریارە برێز سلێمانژی دەستنیشان کرد و بریارە ڕێڤەبەریا خۆسەر هەیە دکارن ئالی وەرن ئۆفیسی خۆڤەکن وەکیانە کەسە اون چاوات فکرن کرد نووری سەروەیەک سپاس بۆ تەلەڤیزیۆنەوە خێراتنە میوانێ واتکم یعنی بڕاستی ئێمە وەک ئەنە کەسێ ji roja roj da me her tim me destpêşxerî kirine û me mubadere kirine û ji bo rêkxistina mala Kurdî me ebeden çi teqsîr nekirine û me hewlêrayekê mubadera me bû tevî xwîna me li Erdê bû li Efrînê hevalin me hatibûn kuştin hewlêra dudiyê dihok her tim hevalê me hatin girtin karê siyasî qedexe bû hevalê me hatin kuştin xelkê me hat revandin heft salin bi şêweyekî dîktatûrî peyede deverên Kurdî Rojavayê Kurdistanê hukm dikin û ne ku mekatibê me tenê girtine li Kobaniyê siyaset qedexe kirine li Efrînê siyaset qedexe bû aniha li Cezîrê li hin mala da ene kesê û pede kesê û partiyên din ji xwe re karê xwe dikin xîlafê me ne li ser mektebkê vekin yan venekin va hûn dibêjin jî partîkî îro çûye dawe li kilîtê mala mektebê xwe kirine nedaniye tê wa wat heye ku we sîqetê wenda bûye fe'len sîqet nemayî di navberê me da ev mêrikna heft sala bi şêweyekî dîktatûrî hukm kirin û heft salan jî heft rojin jî çend kesin niha ême em heq didin قیادات و کەوادرê peyede dîfa kin ber siyaseta xwe bes hinek hene ne peyede ne ne tevdemin ne hinek hene nizanim çi derketine ser va televîzyona sikûkil gifran ve texwîn yani pêş bizanibin helwêsta me çi ye me texwîn dikin Erdoganî ne û nayen mala Kurdî û kengî win di mala Kurdî da bûn bila peyede di nav mala Kurdî da bê kek nûrî niha proseya ku Rojavayê Kurdistanê jê derbas dibe di qada navneteweyî de di qada navxweyî de jî wekî proseyek metirsîdar tê dîtin hilo ev prose nikarê we bike ku ev destpêşxerî jî heye va rêveberiya xwe ser dixwazê hin pêngavan bavêje ku bibe pêngavek erênî ji bo destpêkirina diyalog baş pêş Emerîkî insihaba xwe vekşandina xwe ragirin bi çel û hey sata me jî destpêşxerî hebû me jî mubadere hebû mubaderak hebû ku pêşbergên roj derbasî nav Rojavayê Kurdistan bin da ku bergiriya Rojavayê Kurdistan bin bergiriya xelkê me bikin peyede ew destpêşxerî feşiland û refit kir gotî pêşmerge eger werin em ê af kin bila tek tek yek werin cilê me li xwe kin sloganê me hildin em ê baş e tu pêşmerge refit dikê tu şîrîkatiyê refit dikê te çend mekteb vekine niha xîlafê me û peyede ne wekheviye yani em ême du proje ne projek heye Kurdiye netewiye em ji ber va projek heye dibêjin em Sûrî ne em ê werine ser wê pirsê yani me besta me baş e tu pêşmergê em ê werine ser wê pirsê ez wê pirsa pêşmergeyê roj ger tu hinekî zelatir bikim ew destpêşxerî ji alî ene kesê ve hatibû kirin an destpêşxeriyeke navneteweyî jî bû ji ber got James Jeffrey destnîşan kir ku bi zanîna we û bi zanîna hêzên Sûriyê Demokratîk jî pêşmergê roj derbas bû ji xwe yek ji esbabê vekşandinê Amerîka ew bû
چونکی دەست پێشخواری ئەمریکا سەرپەرشتیە وێ کرد و ئەمریکا پێشمەرگەن لەگەڵ خۆبرن ڕرمێلانێ و لەگەڵ پەیەدە ڕوونشتن و پەیەدە بجارێکی ئەم دەست پێشخەریە مەژی و ئا ئەمریکانەژی و ئا هەرێمە کوردستانژی ڕفت کرد ئی باشە تو چی قبول دکێ باشە تش بوو چه هەفت ڕۆژن ده ڕۆژن تو مەتەخوین دکێ تو سەلەفەن دبێژێ ئەف ناین و ئەف خاوینن و کێ سەمح کریژ هەنکارە سکوک الغەفران لەسەر فلان تلڤیزیۆنێ دهو یەک دەرکەتی هیچ علاقی خوا به حرکا کردی را به کردایتی را نبود هر تم شیوعی بود در کتی سر تلفزیونه که دبیجه اونا گلجیه دکن ام گلجیه اما انا کسی شپنجی و هفته حتی روزا ایرو ام ما برگریا دوزا کردی برانبری رژیما بعث کری برانبری رژیم جمال عبد الناصر کری برانبری پیاده دیسان ما برگریا پروژه نتوی کردی کری یک درد که سر تلفزیونه ما تخوین دکی و اجواء هنا کاک جمال دوی اجواء باش بکن پیشمرگی روش قبول بکن ما آدهوکی هی العليا هبو دستای بلند اقرار بکن و چنکی الویره امریکی جی هبو لدهوکی جناب سروک برز مسعود برزانی هبو سرپرشتی هبو یعنی اما نها مثلا میوانه ما زور برز من رز جرا هيا بيجي والله من هاج واري كفتنا تنا برا بس ايج هاج واري كفتنا هنا بلا اود لجنه كتانا يعني هفالن كرنا لجنه باشا يك جيت بيجي والله ما هاج واري كفتنا وصنابي بله كك نوري هر و هادو خازمويه کی بزنه کو بریوان دست پیشخریان بخواه هن پیشنیارین نیزیگاهی دوزا کرد جالیه امریکای جالیه روژاوای و گوهات بیکرین هبون پروژه که لسر پروژه که امریکی فرانسی ده هاتا آخافتن کو ریوبریا خسر بی برفره کرن چرچوه آوی سترکتور آوی سیستم آوی بی گوهراندن و دوی چرچوه ده یک ریزیه که کردی پیدا ببه گلو روشا ایرون ها هی دکاری ببی بنگهج پروژه کی وساره نه هفت ساله و بروردا پیدا دویجه دوی ازهبم و ایکو نبمرا نوک من خاینه و اردوغانیه لکوبانیه خلکی نبوان را مازوت نادنه نادنه یعنی چند سال دویجن ما کوبانی رزگار کری حتی نها حواله ما نکان لکوبانی اکسیژن ببن الجزيرة يعني باشا مستعدة حواري بقشكر اف اما يعني بلا ثقتي تشيكن ثقتي امنها اعتبار دكن بروباغندا دراغ هاندني داير باشا في تخوينا مدكن ثقة شوابي ثقة وشوابي وفعلا لجناك اكتيف جي قياداتي بيدا نا قيادات الصف العاشر من ريج حركة سكيرة هي قيادات الصف الاول دناف بيدا دا قيادات الصف الاول ناف انا كسدا بهفرارونن وگرن اتفاقيات دهوكي تشيا ما قلت اتفاقيات دهوكي عسكري ما درباس بن ايوان درباس بن بهفرا هيئتك عسكري مشترك هيئتك سياسي مشترك ريفا بريك مشترك بيكفا بهفرا بلا واكاري بكن بابا 50 بس ناكن بروباغندا راغاندين دا وصان نكانن ما بخوبين وما خاين بكن بين ليله وضحاها سپاس که نوریا مدیسه وگرن استودیوی کک سلیمان تو زانی کو د روشا روجاوای کردستانی ده انکسا عالیه کی گرنگ تفگر کرد شو گاوا گو بحثا یک ریزی تکرن دسته یکم ده مثلا ریوبریا خسر تفدم و انکسا تکرن بات گهداری دکی سروک نونراتیا انکسا لحریما کردستانی بریز ابراهیم بیرو هن بريز نوري بريمو هن غازني ويعنا قريداي هن حلوستين ريفبريا خسركو برامبري انا كسيحاتنا بريفبرن او بابتا كو ايرو بارتيك تشويك وخستيا وفيسا خو ذكا لي ندانوانا د لسر مديي هيم بريكو هفديتن دس بيبكن ريش برامبري انا كسدس بكرنا هوني تشبيجن گلو دکاری او دست پیش خری سر که و گاوا کن لسر بنگه هکی و ساری و بچه بله ناولا ولو بسرناکوی گو بیرنگی کسین سرکردای پارتیین کردی بیرنگی هلوستا و بیرنگی به اکید بسرناکوین ماموستا نوری دبیجه دبی
انه مگوت از منبهیست نه از منبو منبهیست یعنی او ریکاپتنی چه بون مگو از تفاصیلی وی نزانم کی سوجه کی گول جب دکت از وی نزانم او اكيد زانیش برگو او تیدا بو جبر وی کی از کسی کی سر خوش پارتی اما از بجم ما انیشیاتیو کدایا جبو گو بر 7 ساله پیدا حکم کربی و ایرو هاتیا ام چون جم گوت نما گو اهلا وسهلا ام کارن في يعني في انسياتيفا وبهن گو بسرب كبي طيب اب قرتي يعني مكاتبي قون هات بيجين والله نفكر نفان ها اثر اكرانيت بيجين مرا واز يعني اب رياراري ببريا خساره مديسا قوت زي دوباره بكم اختاقو بريار ستاندنيش حقي واي فكن وي فكن وقو يعني هكا اب خب حد ذاته ده بيجم اب بروباغندا يقتاد والله نهش نفكن يعني والله مفتنا ديتنا قلتنا والله من فتوان زان كون اد بيجم يعني هكا ناكن فاز يو اجيب وارتشم يعني وك انسان كي سر ازيد نمونه وینا بدمته کک سلیمان آگاه داریا کو کتیه دستمده گابا گوچونا آسایش جوان را گوتیه کو ام دخوازا مفتاح خودکن گوتنه ایما ام تشتکی وسا ناس ناکن اف حاكم خلو كيا نافي عبد الكريم جيدانه عبد الكريم عمر نافي وان دانا قلتنا اموانا ناس ناكن تبرياري وان جي ناس ناكن وت مفتاجنا از بيكي وكي آگاهداريا قو كتي دستيما آنها پیشکشی دادك بله و سراغ هندن دبيجن واكيد اوجي كنها يعني دبيجن و آگاهيه دبيجن و از بيجم و يعني ابرز غريك اهلاندن نقطه نو اهلاندن افكار كي دي يعني افكار بسرنا كبي بيرنجي في عليه جو يعني حوالي مي انا كسي جوله دوجن وحوالي مي ريفا بريا خسر جي كي نهل المكتبه بكن و الفيالي جي كي بيجن يعني بحثا تشيروكي كان بكن بولا مولوكر واولوكر اكيد ام بسرنا كبن في انيشياتيف دا براسي ام قلت تخوازن جو بله كك سليمان بيوستي بشهيا انه هر دو الي جي و گهداريا واناكر افكر يارينكو ايرو القامش لو هاتنكرن هر وها و گهداريا بريز نوري بريمو جيكر قبا هو اف سينيال ورگرتن مثلا بيوستي دفي چوي كرن و چتي خوستن وكي بروجه بين قبا دوم هوني چه باويجن قبا هون هست سكنو حلوست عاليا نهاجزان براسي امي يعني بردوام كن انيشياتيف اخا يعني ام بوارهن يعني امي وك كوميتا انا كانكي امي بوارونن يعني امي ديسا بوارونن ما خطا ما بريار يعني ما شو قلتنا ما والله يعني اب اصلنجي هنا ما اب كار ما شو كير ما قلت ريفا بريار خسر ما دوز واكر و اب يعني براستي جيس باسيبو من يعني ما افخست وهاتا كرن يا دوا ام تخازن بس ام تشكيش تكسي ناخوازن وكان كي بتنك شريعه نادي بيشات كسي ام بيجن ورسر ماسيرونن وهون بابرا نقشري كي دينن وهون هالوسط اخو بيبشرنجي سر مينيموم متفقين سر ماكسيموم سر نيفيون يعني قصدام يعني دوا خالقون خازن سر بتفقين يعني يا ما بس تعمجي يا سركه او جو علي كردي بله كك سليمان كك سليمان از دخوازم وی کجی بزنه بمنها ولی گل ریبه بریا خسر هفو دودیتیه گل لأنا كسو ونيكن رونن و بروجيك دايا بيشياخوا ونيكن جبنا كسير بالين دن رونن و بينغابا وي دوام بيشتي هفديتنا الجل آليان دي شبه ما ام از شوما جم انا كسي از شوما جم يعني اندامكي انا كسي اسبيرا رونشتم ساعتك اسبيرا رونشتم مجيرا قوت انه ام كوميتا كنا ام تخازن جو هون ام بورن رونن ونجمره بيجن دخوازيه واتشنا ونشلو كارن يعني هكا تشي اصلنجي هنا ام تشي كارن يعني اريك ام هلين يعني جنافان دا نيفي ودا تشهيا ام هلين شرماسيش وهم كاربن سرونن جمره قوتن جو غرتيه ما بردن ما اوفيسي ما فكن تشتك نقابه ما دونينا يعني بله سپاس كك سليمان زي فكر ما بات ديسا اف ولو جمرهاتا بله سپاس كك سليمان مي فكرن بات دريس بريمو هن بابتين دين قريداي روجاواي كردستاني ام بقرنا دست جدار بي بس برساية كريزي انه ها لسر عردي راستي يكتي جيان دين هر وحو ريبه بريا خسر دا خوازا آليكاري رجيمي كريه قالوا هاتنا رجيمي ويدري
گەر ڕژیمژی هەلوەستێکی پۆزیتیف نیشان بدێ وەکی ئەنەکەسە نێزیکاهیاوە بێ چاوا بەژوەیەکێرە و نێزیکاهیا جیهانێ بخۆە بەرامبەری ڕۆژاوای کوردستانی بێ چاوە يعني إما دس سروا تشتكو هوال قوتي أز بس سماد إما كينجي أمي يعني إما وقت بيجي أمي وكوم كان سرميزكي بيش 2 سالا سروكي كردستاني بريز مسعود برزاني أم كوم كرن سرميزكي وما بخال هفكر وما تبليغ كر ما جو أزباني ما الهفكر وتي بيروز بي خبر دا أمريكانا قوتيفا مروفين مال روجاوي كردستان الهفكرن وتمام نكرن آنها وقتی 5 هوال كنكا ورن عجب ما كوم هفكر أمي الهف بكن يانجي ما الهفكر يعني ثقت شكاندنا أم هيفي دكن أويكو جوي خو نادنا سروكي كردستاني جوي خو وبدن لجنة نادني أم هيفي دكن ثقتك شيء بي جبوا مسألة رجيمي إما يعني بيدا كيف خويا برجيم رادكي ناكي واصلا كانجي علاقاتي بيدا برجيم نبون حتى ايرو يان دس بيش خريدكي يان بيجي كام رجيم نا جبري دا علاقاتي بيدا كسي نشيوري بو علاقاتي بيدا برجيم اسد رهبون وعلاقاتي بيدا بشاميرا نهات بون برين ولسر حرت تشتكي الهف كربون و 2012 دا رژیم اسد هرم کردی به بارگاب چکا رادستی رژیم رادستی پیاده کرد و پیاده سلطه الوکاله بوکالتا رژیم بعث مناطق حکومتی آنها امام ترسینک هيا يعني اگر هناك ماده ترسين وقت تركيا كانت عفرين كانت عرب خارهاني بون فعلا كرد طالان كرن مال خلقي يعني قالك مظالم العفرين بون عجب وقت رژیم اسد وري وبه الاداره بياده بميني وبياده به لوي عشائر عربي بينن او عشائر عربي وحيفا خاج نوري از انا كسا دبجي از خدي بروجي كنت بله خدي بروجي كفدرالي مجبوني روجاوای كردستاني تفده ميري ريفابريا خسرجي اويجي قوت ام خدي بروجاك ديمقراطية وسوري ديمقراطي لفدرالي جينا قوتن وصا بنافكرن قالوا اف نيزيكاهيا بعد برامبري يعني دوزا نجتماني بنجها نجتماني بنجها نتوي ديمقراطي فدراليزمي ويا ريفابريا خسر نزيكي هبودنا لأن حتى دويدا ما هي في ذكر أم وكهف بفكرن حتى دويدا أو نظرية الأمة الديمقراطية يعني فرق تنا نافبري قال سوريا يعني مثلا بيجن شمال سوريا شرق سوريا بيفا كرد إلا فا چند روجه كود بيجن كامي مالا كردي بكن يك بيفا كرد چيد بي وكي هر بروجاك وان ورجيم هيا بردوامه أم ندوا بروجي درن أم حزناكن بشتي افقص صال تجربه من نظام بعث را بشتي 7 سال تجربه من نظام بعث ام دي سهرن لقاءات وقفتوجو ضد هاليزي نظام دا بكن كريدوري نظام دا يعني اما از بيجم او خطري رجيما بعث هريمن كردي ببي نكيم تري مساله اواناجي وعشائري عربي بينن وخدينا كي اجر عشائري عربي ورن ناف قامشلو ناف عمودي وحيفا شدادي وحيفا تل حميس وتل براك وشيخان وحيفا هميا فدر بله سپاس که نوری كيك سليمان ام ودگرنا باتا گلو گاوا کوه جوین دناف بینا آلیان ده پیکانی دخوازه که انا کسی هیا کون سرپرشتیارین جدر روجاوای کردستانی انگو گارانتوره کی ناف نتویجی هبه نزگاهی آوش بوی وی کی چیه و هون چی گارانتی ددن کو اف پیمان سوزین کو هاتینا داین بوه دوی پروسیده خرانه بن تکنج بله ما مستزاني ياما يعني
دیسا زێ دووبارەکەم ئەم خوازن لەبرونن بەر ئەو دۆزێ vê dozê lav bikin ber ئەو دۆزا گەرانتۆرا lav bikin ئەڤەک یا دووە وەکە مامۆستا نووری دبژێ دەبێ بۆ رێژیم وەرێ و یانی ترک وێژ ترکاژی ینی وێ نەخراپتر بێ ji ber vê yekîjî em yanî wek em ke Kurd milletê Kurd em bînin de werin lev bikin rûnin mane em ji bo em bêjin werin lev bikin ji bo her westa wayekî bê hûn qewîn bin yanî bi vî rengî hûn werin kar bikin hûnî kengî bixwaz bin derbas bin hûnî kengî bixwaz bin kevine nav prosesa siyasî de hûn karibin destê wayek bê milletê me mirteh bê em vê yekê dixwazin اما مثلا گارانتورا بر اوجا بکن اما ام تخوازن ولا برونين يعني چاو ام لبرونين ام نهتنا ام بجنوا قوتن جوهنك اصلنجي هنا الفي الي ام كاربن ماسيلن برورن رونن وبر او بيجش فبر نقشري كي دين گارانتورا دينين اتفاقي بي گارانتيت كن چكاري كارن بكن اب بارتي سياسي او بكن بله سپاس برز سلیمان الیاز اندام دست پیشخریا کنگریان تیویی کردستانی کنه که گوش استودیو ما قامش لوتر گلمه بوی سپاس سروک نونراتیا انه که سیل هرما کردستانی برز نوری بریمو گوش استودیو تلگلمه سپاس تماشاوانین هجام هاتن داویا برنامه روجوایی رو حتی برنامه دین روجه